Hi guys, welcome back to my channel. Today's vlog, Spicy Noodles Challenge! Late na kayo sa trend. Pero try me. Ano mo tanong? Ano mo tanong sa... Try me ha. Oh, to start, the participant. No, grown-up Participants. Sarah J. Giselle. Adaptegia. Tina. Ang first mo try, si Kinsa. Kita, doon tao kuan. Ano sa Doon. mechanics Grown-ups. Di, Ano sa mechanics na ay? doon nagutag kuhanin. Papa, Ang munda mama, mo kuha mo yung pilde. ako. Ang mupadayon na kuha mo yung daog. So, undang og kuha mo ipilde. So, mo Padayon, ang survive. Ang survive mo ay mo daog. Daog. So, let's start. 1, 2, 3, go! I'm going first. You go first. The bigger the one. Start. May mo daog. Uy, hang ni. Orang mo biti. Oh, yes, sir. Big's first. It's big. What you want? Want milk? Hang jud ay siya kan. Una pa Let's ko. do milky. Gamay ra mo bi hang jud. Oh my. I'm gonna get a little. I'm gonna get. Okay. Chopsticky. I already tried like that, and then I lick it, and then I drink Kaduha. milk. You got it, mo. Dali na. Anong kailangan kong gawin? Actually guys, kami rin si Sarah nag-contest ani. Kanang do. Yan ho, char anak. Ibog-ibog. It's good. It's Lagwa mo mo. spicy. It's spicy. I can't do this. Blur. Spicy. Ako may daog, ako may daog bite. Spicy. Hindi mo lang. Pwede din mo inom. I'm gonna put my. Meron ka? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? She said, Ganina, she take a fire in her mouth. You ready for this? There. Wala din na matabang. No milking, no milking. Ginagawa mo. Look at Mama, she's gonna win because she got the biggest. Look Yeah, at I get the big bites. Always. Or just drink milk with a sauce. Sauce. This is saucy. Saucy. Hindi na magkaya oy. Not good. Yan, tinapod. Happy to look at milk. Saka, tayo. Hang ka hindi matabang. Ako daog. Wala, kalang kanong may rasuan. Ako kasi di yun mo. Sige, ina mo milk kaya tayo mapildi. Sige. Big, ayoko na tayo ina mo milk. Ayaw, be. Napigatas ko na. Ha? Ora ni. Di man mawa ang hang. Manit. Are you ready? See? It's already. It's already nothing. See, you don't see. Iwas nga sa mukha ko. Napakahalang sa dita. Margatas pero yun. So Nipi yung na si ate. Kahilak na po. Kailangan kamay ra kay. Kuan katunor akong scoop ni isa-isa na. Guys ka. Okay, Ostra. Ano na akong sauce.
Anong kailangan kong gawin? Sige kasi kira. Pero pag ano ganyan ini. Kurang kinahanglan kuno na tubig mo ba? Need gatas, fresh milk, asin na kay dagat. Buka na! Napay konta na ba may gatas? Kuha na! Ako ma! Pildi ko. Pildi ko, I survive! So the winner. Ako kay Loser! And the winner is ang mga losers magkaan niyo po sa spicy. Sarah G. Dili, kita Ano mo. na kay Milk? Kita ka na mo tayo punishment mo. Kana kita mo kaon ani. No! It's a trick. You're gonna be sunburned. Go to beach so you will have So guys, kung nag-enjoy mo sa amo ang noodles spicy Spicy challenge, Enjoy. ang the winner Please kay Mom. subscribe, comment, Comment, like, and share, and don't forget to hit the notification bell para updated mo sa akong mga uploads nga vlogs and others. So guys, for this challenge sa nagdaog is si Sarah G. Pero napiyong-piyong. Hilan kanina. Basi yung og nakahinungdom sa iyong utak. Hilak oh. Napiyong-piyong. Tagam. I'm not ready. Tagam sa kahang. Onge. Silaw ko. Oh. Okay guys, mababay na tayo. Tada! Thank you for watching. Yeah, Share and subscribe. Thank you for watching. Yeah. Then good Yeah, vibes down. okay. See you sa next vlog.